Die beeldmateriaal is skokkend. Die bestuurder van 'n afleweringsvoertuig op 'n besige hoofweg verloor klaarblyklik beheer. Sy motor gly dwars oor die pad en tref 'n blou Jeep met so 'n harde slag dat die motor tol en die bestuurder uit die kar geslinger word. Die Wes-Kaapse Departement van Vervoer het die afgelope paar weke die video van 'n werklike ongeluk op 'n Kaapse hoofweg en nog 5 ander uitgereik. Duisende internetgebruikers laai nou die beeldmateriaal af. Hoewel baie daardeur geskok is daar net soveel wat meen die veldtog is 'n goeie ding. By die bekendstelling van die video's vroeër van dese maand het die provinsiale minister van vervoer gesê hy verwag eintlik dat mense oor die gewelddadige beelde sal kla. There's no doubt about it. There will be people who take the strongest objection to it. There will be people who will say that it's sensationalism, that it's gruesome, etc., etc. And it's not meant to be sensational, and it's not meant to. I can't make it any less gruesome than it is. It's the reality of life. It's the way, at the moment, the second largest way in which we die prematurely in this country, and is about to become the largest way. It's about to overtake AIDS as the main cause of premature death in South Africa. It's heading rapidly for 20,000 a year. And it's worth the controversy to do anything we can to reduce deaths on the road.